Babe kasibini ezindabeni molweni kuni apha ekhaya Msonsundu nathi kaloku imozulu yakho yakutsha nje kodwa okokuqala siqwalaseleke ngokumandla la ngxelo yethu yemvula nomoya ngokuhlwa nje khona imeko maqongo phaya kulo lonke nje futhi elaphondo lapha entshona koloni ngamandla onozinze eKapa neziphaluka ezantshizene nephasi qhiqha ke ngo-30% kwakhona namhlanje ngokuhlwa nje nemimoya ibhudla ngokumandla ke futhi pha kunxweme George ukuhamba kanjalo kuyotsho lapho kunxweme eGqeberha amazantsi eBhisho eMonti napha ePort St Johns eMthatha indawo isilepha kumazantsi futhi elinxwemeni KwaZulu Natal namimoya iqhubeka ibhudle futhi phakathi kwePretoria neJohannesburg nangomso ke Msonsundu le meko isaqhuba kakhulu futhi kusabanda pha kunxweme KwaZulu Natal ngamandla onogudla unxweme eThekwini kanti lamsinga ubandayo pha uthatha ndukuma futhi pha kumazantsi asemthatha ngo-30% lamathuba emvula khona pha kumantla aseGqeberha amazantsi eKomani qhubekeke kubande kakhulu pha kumazantsi ePretoria nendawo isilepha kwelaphondo laseMpumalanga eGauteng naseLimpopo amaqondo wakho kobushushu aphansi ngokuhlwa nje Alexandra Bay lishumi nokuliphole kamnandi ngokuhlwa nje nciphelo kolamaqondo obushushu pha ngesixhenxe Springbok kubande impela pha ngeqanda eCalvinia kwakhona nguFredendal isenguye futhi la7 kanti kuyabanda impela eSutherland ngo1 Beaufort West kubande futhi ngo5 ngokufana nqwakhe napha eDiara kusabanda futhi ubukeli pha eKimberley ngesithathu napha yake eVryburg ngesine koqaba lapha ngomso Vryburg ngo30 Mafikeng 29 koqaba lapha eKapa Springbok 24 Alexandra Bay 19 Kabalodumo 17 xesha lemyoli